Kublai shubone pi barok ki parlok ki bijupet yakini ke channel na kapor syakapor. Hakane ke video ngidan banwan ra ip yakini ki kamnong hikai ki balai. Apo jong ka DSEO West Jainti Hills District Mukendrum Jowai. Tingin pet yakini ke advertisement kumbakalang. Akwat application haka standard form as per prescribed in part 9 of the Gazette of Meghalaya. Kani ke dega standard form pila ban download na po jong ke internet. Akwat application nak bentai ki interested candidate ban pendap yakini ki post ki beri haka temporary lane contractual basis ka banangkong ka place of posting kan long apo assistant lecturer Jowai Public School Jowai te apo jong kini ki school ki dan kini ki post ki balai haka English art ki post political science ka way ki post sociology ka way ki post economic ka way ki post history ka way ki post psychology ka way ki post kerdan pulih dan kampede ban pendam ya ke second class master degree haka respective subject ringkat bat ke BN kabar kedai apok kiang nang ba government high secondary school Jowai assistant lecturer haka Khasi kane kidan art lagi post kawai na kebenta mensengi day shift bat kawai evening shift karta kelong aduk lai pu ars nem kat kum ke syitrik Januari arajar ar pendrew sa Sansnam kendai relaxation nak bentai KST candidate kadu live news nam salary kelong kumni sau hojar hakashi benai kabar khatsan hajar only per month for evening shift nak bentai evening shift kedai khatsan hajar kabalai ki candidate pila ban submit ya ki application ki jong pi rengkat bat ki contact number ki jong pi apo ke office jong u DSEO West Jainti Hills District Jowai Hashwa jong ke arp sau tarik April arajar ar ndrew yaki incomplete application kinsha reject tekino ki bukwa ban apply nak bentak kini ki post no hikai apply no kloi kelas date kedai ha ke arp sau tarik April arajar ar ndrew tela dapi dan kino ki jing pila ban komen apo comment section jong kini ke video kublai shbuan